support, and it's important for us, not just that you're here, but that you enjoy the day with us. Thank you so much for everyone that travelled from far. I think we've got people here from Cape Town, Namibia, Windhoek, even Hannes Marie is here from Phalaborwa, and all the people from the north and all over South Africa. We really appreciate your support. 1 million the better from me now. 1,850 to 1,850, and gonna make it to 1,850, headed on 1,850 there. I'm gonna make it here. The better right here now at 1,850,000, and gonna sell us on. Thanks well, Saki at 1.850. 1,850,000 at the flag in front. Fair warning and done. 1,850, a huge hand there. Thank you very much indeed at 1.850. So let's get knocked on one over that. At 260,000 now, the British one at 260 now, at 260 we have it on at 270,000 now, at 280, there we go, at 300 now, 303, and I'm starting at 300,000, I'm going to bring it now, I'm going to set some of the 303, have it on the 3 there, 300 Dyson, the British one here, they're going to make this time, all out, there's the bid, and done this time, a big hand there, dankie Saki en 300 Dyson. Baie dankbaar en baie bly oor die veiling van vandag. Ek dink dit het omtrent 30% ons verwagtinge oorskry. En wat verblydend is die klomp nuwe kopers en ook die ou kopers en die ou wildboere wat ons ondersteun het van Limpopo, van orals, van en dis is ongelooflik, is regtig. As ons kyk na die gemsbokke, gewone gemsbokke, SA rekordprys R300,000, buffelverse baie goed. Die rounds ongelooflik goed. Eintlik is ons is oor die algemeen eintlik oorbluf met hoe dit gegaan het vandag. En ondersteuning was ongelooflik geweest. Plaaslik, baie mense uit die Karoo het, mense in die omgewing wat gekoop het en ek dink almal is weer opgewonde oor die bedryf en die Noord-Kaap het dit nodig. We're buying sables, we are building up a good stock, different genetics, from wherever we buy. We want to have a good genetic pool. And we also are buying Gemsbok. We also are building good genetics. We have bronze Gemsboks, on the farm, and we're breeding with them as well. We also bought roans, today. We are also building up because the whole aim on the farm, at the end of the day, we would want to breed seriously with Gemsbok, sable, roan en buffalo. Ja, ons is in die Kalahari oorspronklik, ons het daar begin. Ek en Dr. Wiese saam, ons het so 80,000 hektar in 'n blok en ons het so verlede jaar saam met Wian in 'n joint venture ingegaan om die roan, sable en buffels hiernatoe te skuif in teelkampe, want ons sukkel 'n bietjie daar met die sand en hulle tande. Ons verloor 'n bietjie van hulle krag, maar ons koop al relatief lank vir 'n tyd. Ons het by Stad het ons 'n paar buffels gekoop spesifiek om in daai Tyson lyn in te kom. Ons voel net as jy nie nou inklim en die regte goed verkoop nie, dan gaan jy maar net 'n gewone teeler wees. Ons het vandag 'n klomp groot gemsbokke gekoop. Hier en daar 'n paar bontebokke, 'n paar oudgoedwee buffelverse, roan en sable. Ons het 'n relatiewe verskeidenheid gekoop vandag. Ons probeer maar ons kudde so goed as moontlik aanvul om by die ander manne in te pas.